Balai kami ke Jingkulmar Hatura. Kipai ba atla kendit banyoi ya ke Jingja, kabalaja ha ke janmi jong ka arpo sautri unaitung Hatura, ha ka ba kami ke Jinga Kulmar, ke Jinga Kawang Mau, bat ke Jing Thang ye ki kali. Balai kami ke Jinga Kulmar Hatura. Kaseng Achik Conscious Holistically Integrated Grima. Ni ke ba kala khot langkot ka Achik, kala pelong da ka Jingsha thangan ka ba klemput, ka balayat menta la arta yautam AA. Bandawa na ka sarkar ban pinkala ya ka sortura kum kanong ba telang dani kata ka winter capital. Hadian arta yau ka Jingsha thangan menteri rang ba ka jela Konrad Kisangma. Ula let chatura bat ula khot ya kren ye kinong yalam jong kani kaseng. Ka Jingalang kalane kumbalai kanta bat kalayat ben klam kanu ka Jing penthun. Ha ka te ka Jingalang menteri rang ba Konrad Kisangma. Ula khot ye kinong yalam jong ka Achik banyakran bha ha Shillong ha ka pra ni ka khandai tarik jong ubnai nailar. Kiladan de kispa angot kipat ba kibalai lum hakmat office jong menteri rang ba ka badan Hatura. Kim hun ya ka jubab jong kila sedang man Kawang Mau. Ka Jing Khangien jong ka kamra menteri rang ba kalapan. Kiladan khat prangut kipulet pahara kibala mensau na ka Jingsha Kawang Mau. Shipangut kidai na ka Meghalaya Police, kawai na Home Guard ban nyangwan ki CRPF. Menteri rang ba lapan bena baun ai sanpau hajar tingka marway ye kipulet kibala mensau. Kipulet kila siat na ka tear gas ban penpra ye kipat ba. Kila siat penting ru syasun. Menteri rang ba Konrad Kisangma bat menteri ketenat PHE Marquis Marang. Kila sakun hamini sekretariat Hatura. Kaladan kekali kabasya penkela Khongtong bat syak thang hapedeng surong. Ka Jing Bitar kipat ba kadai na marba kiladan kinong yalam jong ka Achik kibala Kemtelot bat poi hospital. Kidan kinong yalam kibala len syakija ka Jing Yalang ru rengkat bat kidrim halakikti. Haka step ka babuan kiladan khat prangun kibala syakkan kan ringut kidi kishinrang bat arngut kidi kentai. Kibala syakkan kidi kinong yalam bat kidukhat jong ka BJP bat ka TMC.